بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آية الأحكام لسلسلة بترين أو مريق واحدة كافواني منسوخ قربومge حكم تكابيغتم أي البقرة بستيك هوانا يتبع لأن الله بيان قرافوا حكماي يا قلومه ريتور مسألة تكابيغ ميري أقول من واحدة كونge موضوعي قبلة بدل كرو ما به وتم وارد فاوا آية تكابيغ حكم تكابيغ كيت قرآن کا سورة البقرة کا ستيك سالس دیوان آیتم پیشگیں قبلة بدل کرو ما بولے واہا کتا بیان کرو واف ایکتن ستيك سالس دیوان آیتم کا مینگ اللہ وحی قرآفنی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ميسكو گترين مويان هينو جه ميهون نوت دئولي انوا ميهون اميهم بنانته ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ابامهم كورنتي قبلين ابامهم امبراني كون كمن كي وهيه كورين ابامهم علكم كرم دي فرات منكي علكم گايم كورمتلم دي فراكم گاوا البيت المقدس එමිහුන් එහෙම් ෆරාතක අඹරාලි කීබ්බේ කොන් සෝබක හොරේ qiblة බදල් කරව قل لله المشرق والمغرب කලේග ෆාන් විදාලවාස් මශ්රිකයි මග්රිබ මිල්ක වඩිගමනි අල්ලාහ් කොම්මෙ ෆරාතක මූණු අඹරුවන් අල්ලාහ් අමරු කරවියස් එයින් කොම්මෙ ෆරාතකීවස් අල්ලාහ් මිල්කගෙන් වා ෆරාත يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. එකලාංග ඉරාදු කරවි මීහක සීදාවකින් වා මග එකලාංග මගු දක්කවේ එෆෝග බයන් කරනි وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. එගොතුන් තිබන ස්කලාංග තිබෑමෙහුන් ලෙව්වීමෝ جعلناكم أمة وسطا තිබෑමෙහුන් ලෙව්වීම ආදුලවරි උම්මත එක්කමක تاغا امتك صفه اي وسطا وسط معنی کے اچھے میدو ایک معنی کہ ابس کلکم حد فانالا دیومنک عادلوری امت اکم عادلوری شریعت اگے یلوگا لیفا امت اکم گا تمن رسکلانگ تیبام لویم آگمنترے گامکو می مان کرونی میدومینوگے امت اک میدومن ایک معنی کہ عادلوری ابس کلکم عقیدہ گوس ادی فقہی معاملات توگس اسلام دین کی عادل وری دین ادی اسلام دین کی عادل گ مچ اس سے گسوا امت تک حکیوان امت وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ای تبامهم نکی میستکو گ مچ حکیوان بایکمگا لبومٹ එහෙනිය උම්මෙත්තවග මිහුන් එහෙන් උම්මෙත්තවග රසූල් බේකලුන් එබේකලුන් හවාලු කුරේපා රිසාලතුග zimma අදා කුෆා වාකම හෙකිවාන උම්මතෙන් මේ උම්මත අදලු වරිකම ඒ රසූල් බේකලුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබේකලුන් සුවාල් කුර්බානේ එබේකලුන් හවාලු කුරේබුන් රසූල් කමගේ zimma අදා කුරෙවින්තෝ එහාලත්තෝග බයි උම්මෙත් එක්කම ඉන්කාර කුරා ادي رسولك سوال كرين كوباتو اي دعوتو گمچ اي رسالت فريهم كره بكم گمچ هيكيواني كاكوتو ايندو گبيكن ويدالوان محمد گفانو امتو گمي هونne تي منكلي فانا اكول هيكيوان مي امتكي هيكي بس عدل وريكما يدين امه
ලිතකුණු ශුහදාअ අලන් නාස් මිස්තකු මච්ච හේකිවානේ බයිගතුගා තිබෑමිහු ගුමට්ටකේ ويكون الرسول عليكم شهيدا adi තිබෑමිහු ගමච්ච හේකිවානේ බේකලෙක්කම ගා රසූලා ඒ වඩාගත් මට්ටක algonben hekiwa e rasula adi rasulu e bekalunge risalat furiyam kurabwafa wa kama adi algonben nan e risalat for koddeifa wa kamga hujjate rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha adegfaru kurin timan raskalanga lebbi qibla mulawwame إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ميستبغترين رسولا يتباوا ميهنا ادي رسولا نكيمن تريوه مون امرانا فرغس دي ميهون امتحان كرو متكا منوي من الله وكي فراتك امر مي قبل بدل كروا امر كروي ما එබ්බසාලක පුනාක නුජේ මී කොංකාල කමෙන්නේ එද්දෝ එකොළන් අඩද්දෝ මෙකොළ එද්දෝ මස්ජිද් අල් අක්සා අඩද්දෝ මස්ජිද් අල් හරාම එම්බිමා දෙන් ආහරමන් කුරින් කුරවි නමාවතක මිවරියාච්ච බාතිලු ඉනුන් හෙයේ මිකාල ශක්වාදක සුවාල්තක ගබයි මේ උගහිත ශක්වා සුභාස් බයි මිහු ඒ අමුර ෆුල නොකිය මන්තරි බයි මිහු නෙක උඳවෝ කම එනස් මං අල්ලාහ් මෙංගවනි මිය ඉම්තිහාන් කාකුතෝ තිබෑමෙ මුතරෙන් අල්ලාහ් රසූලා තබාවේ එකලෙන් ෆාන එබාව ලෙබේ තකිච්චක තබාවේ එකලෙන් ෆාන එංගෙ විදිමානක මූණ අමුරණී කාකුතෝ අදි කාකුතෝ ඒගෙතරෙන් නොකියමන්තරේ අනෆරාත මූණ අමුරණී කාකුතෝ නොකියමන්තරේ කාකුතෝ ඉම්තිහාන කරව මට්ටක මෙනුයි තිමන සලාගේ ඒ කිබ්ල නොලබෝ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله එකම් අල්ලාහ් හිදායත දක්කවා තෙදමොග දෙක්කේ බයක මෙනුයි බොඩකමෙක්කම ගාවි කිබ්ල බදල කරව ඒ රිබ්ලේ කිවර මුහිම් වෙච්ච එම ඒ zamanek ga බයිතුල් මක්දිස් නමාද් කරවම් ගෙන්දවා කුල්ලියක අනේ ෆරාත් අම්රාල එංගෙවීමා අලං දීනෙග්ගේ සහක්කමා මෙදුගා සුවාල් උෆද්දමු අබදු වාහගදක්කම දිය බයිද්ද කුර්මතියගා වර උඳගුකම කබ්බයිලු මානේකි ඉස්ලාම් දීනකි එබ්බස්කාල් අසාසෙන් හැමෙන් උසූලෙන් නෙක් එකිදු එකි ගොතක් කංකං බදලෝ මුන්දා දීනෙක් ගොතුගා සිෆ කුරේ මුන්දා ෆෙෂීමා ඒ කංකං කුර්මතියගා සාබිතු අම්බයින් නෝන උඳගුයි මෑන් අල්ලාහ් එබේ ගිහිත්තක ඊමාන් තරිකම් වද්දවා ඉස්ලාම් දිනකි සහ දීන්කම් ගේ අකීදා එතරේ බදෙපා බයක නෝනි එකන් එයි බොඩකම එක්කමුගල් وما كان الله ليضيع ايمانكم දෙන් මිස් ජවාබ් දෙවනි එමිහුන් එක්වරමුන්දා සුවාල එයි එහෙම් බෙජ්ජියම් දෙන් තිමම්මෙන් කුරීගේ ගිබලේ කුරි නමාවතක වාණි කීනෙත්තෝ බයිතුල් මක්දිස් කුරි නමාදු වාණි කීනෙත් Allah mengani wama kana Allah liyudhi'a iman man Allah tibame hunge ima ekmadek mita iman gumane ki namadu gelleni kurabwaka iraden nukurabbe ei Allah amurful eruge ei emurful kiyamanteri ge namad kurima e namad gellennuwane niyadum peshige mikulak kurimatla engevima emurak kiyamanterima e namad syoti de par dehalatuges Allah amurfule එන්නස් බයි මිහුන්න ඒ උඳගුවේ එක්ගොතකි යහූදීන් මුනාෆිකුන් එස්වාලු ෆෙද්දි අදි බයි මිහුන්න සස්වාලු ෆෙදල් කුරීගා හර්මන්තරේ මරෝ බස්සාති මිහුන් අනේ ගිබ්ලේ නමාත් කොප්පති බස් අයුදෝ පාති මිහුන් එමිහුගේ නමාද වani කීනෙතෝ අල්ලාහ් ඒ ජවාබ් දෙවන වමා කාන අල්ලාහ් ලියුදියා ඊමානකුම් අල්ලාහ් ඉරාදෙන් නුකරවේ තිබා මිහුගේ ඊමාන් එබහි නමාද ගෙල්ලනි කරවා إن الله بالناس لرؤوف رحيم كشر من الله ميستك ومچ اوغاونت رحيم ترسكلا دين سديك سالس هترونات بيان كربني قد نرى تقلب وجهك في السماء هم كشر تمن رسكلا ديكوديگم بموي كدين فانوگه مون فول උඩා දිමාලා
amurubba godadimala mati ballawat eki farata amurubat ei ekadek faanu goda lobfulu wada gannawani ibrahim ge faanu qibla taba wada ei kaaba embe madina wada ge ekadek faanu eki farata moon amurubba ne edumuga ekadek faanu mati ballawagen eki farata moon ful amurum gendawaka man allah de kodi gembe dem wahi koni falan walliyannaka qiblatan tardaha kadek faanu rohi wada gannawa kadek faanu lobe wada gannawa qibla timan raskalan kalek faanu amurubba ushi fawalli wajhaka shatr al masjid al haram fay kalek faanu masjid al haram awi farata kalek faanu ga moon fulu amurubba wa haythuma kuntum tibamhum bi kummatanik fawallu wujuhakum shatrahu tibamhum ga moon e masjid al haram admala amurash nitaga ilmar bidalwani ei faharagga bayakam olun ara paane tiye मक्का गहुन्ना मीहा के किबले की कोंतनित्तो मदीना गहुन्ना मीहा किबले की कोंतनित्तो एम कुरान का मियांगवनी मिसाल का मदीना गहुन्ना मीहा किबले की मस्जिद अक्सा कम गएफा मक्का गहुन्ना मीहा किबले की अल मस्जिद अल हराम कम गाव मुगे ओलुम अराफाने थी मैं अल्लाह मियांगवनी तिबामी हम भी कोम्मेतन ए मक्का के गफुला दिमाल मू नंबर मक्का गोटस मदीना गोटस बैतुल मक़दिस का गोटस तिबामहum वी कुम्मतनकुम बस तिबामहum क़िबले की अल मस्जिद अल हराम व इन्नल लदीना ऊतुल किताब नीक एम्मे बोडक निकाल मस्सतोगा इतराद पुरा फरात की फोटोगा हुलुरी यहूदी नसारा ए मक्का मुश्रिकुन की मा बोडक निकाल कंकन दन्न बयन्नु माने की कुरीगे यूनानिंगे फत्तका अच्छी कियागे फितरतो खराब फाती बयन्नु मक्का मुश्रिकुन नकी शिरुपुर नुबा एन्नम सेमिहुं उतरे बर रांगोलो सिफेकी एकी सकाफत्तोगे एच्चे किया गो सेमिहुन्न एक्कल शक्कुतका शुभात्तक उफदेवर हितुगा नुबा एच्चे गबूल कुरै फाती बयन्नु एमिहुन्न की मिदन्ने गोत ओळुंगरा फितुरा केमिहुं गोय एकमको එහෙනිහෙන් फन्नुतක इल्मुगे तेरे बैवर फित्त दिरासा को किया एकी एच्ची किया फुरज्जा एकिमि ओळुवा ओळुंतव असर सिकुंडिय फोरा पुना एमिहुन नवर उंदगुवाना हग्गु आमा एति अमुराल ए सिकुंडिय कलेच्ची नुबा गोतक तल्ला पुना एक मुश्रिकुन्नकी बुदंगळुकुं कुरियकस इबावतुगे एच्ची एफएम मिफेक्किया एतरम मितनुं कियवा एमिहेगे फलसफा मिकाले बेसेच्ची मावडा दन्न बेनो एमिहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल कम दावा वडागत रसूल कम वडागतिम एकन टेस्ट पुर मट्टक कुरान सुवाले होदम सेमिहुन दे यहूदींगा उस बुणी कले में कुरान है मितिन सुवाल कुरान बेगतो सुवाल कुरान काफ बागा में बेगतो सुवाल कर मिका सुवाल तक को फे जवाब दी फिया रसूल के जवाब नो दी फिया ई दोगोरी मिहुन कुरान सुवाले होदम सेमिहुन दे यहूदींगा तमने की मिकार सुवाल दन्न बे එහෙම මේ ඉල්මුර විදාලව එහෙම වෙගන්නේ මම අල්ලාහ් මක්කාගේ මේ කුරයිෂු අංගාගේ තෙන රසූලක් ෆෝන වෙමුන්නකි මිදන්නේ ෆිතරතක වර සාෆ් කොතිබයි එක්කේ ෆල්සෆා තක්කියා ඔළුම්බොළුම් අර ෆිතරත ඔලිෆාතිය බෙන්නෝගේ මිහොන්නකි මණික ඔළුවාලේ ඉෆවා එබ්බස් ෆල්සෆා එක අහලුවරි බයි නෝනේ මිහොන් එමුන් තිබි විහෙ ගොත ෆිතරත එමුන් දනේ එහෙම බීම ඉලාහි ශරියත ෆසේහම් බෝල බාබයක එමුන් වි යහූදින් තිබි मक्का मुश्रिकुन्ना दिमाल बिरुदक्कागन तिबि निकं अवह रसूलक अन्नाने फम्मिता बावा लब्बाने एबेकल हिजर कुर्बानी मीन तनकशे एबेकल किबले की मिए एबेकल वडागति महरने एबेकल तबावेगन कलेमन हुरामको कले मच गदवाने बेके एबिरु दक्क तिब्बा फलम्मा जाहुम मा अरफु कफरु बि एमिहुन दन्नकंत एमिहुन नाइसबं आम एमिहुन ए काफर एमिहुन तिबि एमिहुनगे ए ओळवाले इफा शरीयतु गहिफागे फोतु गहिफागे गद्दोनु कुरा क मक्का कुरैश वंगा गाहुलवरी ए फितरतु गेतरे ईमान बे ए बामे मैंग अल्लाह वनी आलम तो मच्चे मतवेरी कुरबाफ मि दीनुगे एम्मे फुरतम ए दीन ईमान बे इस्लाम ई रिसाले मुल दुनिया कंकोळ तक फितरुमगे एम्मे मुहिम दौरें अदा करबे कवेगिंदिये ए मक्का कुरैश वंगा गे यहूदीन तिबी हम एगोता
nasara tibi hama egota even ipage e olun arwagen ege megota frola subha ufatan tibi em waram muhim ko mege be enge awmanna viyanuda ek baawe baawtige falsafa takam miha sikundi huluwen fashafiya alun embore haggan aw mara undagu ane ei etti alagen punna kureke punna natta kidibadimala vishnu gossa emma yahudin nasaranga wahaka munafiqun nami astume oluwami onne man allah mi angoni wa innal ladina utul kitab awakashawrum faddabunu mihun la ya'lamuna annahu alhaq min rabbih mihun nama kashawrum bes engene ei ebamun verdres kalang hadratum wa haggukan maneki nabiya sallallahu alaihi wasallam wada gannawanekam ekadek faanu de qibla namaz kurabwanekam baitul maqdis namaz kurabwanekam adi qibla ekadek faanu taka badal kurabwenekam e huriya etti ahul kitabin engene imon raskalang fet ewahakwane meonna bayan ko debba adi qur'anuga etan ayatage emihungo fettoga e sifata bayan kuraifa emihun ekadek faanu engenekam الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم تمن رسكلانge ebeko fedde bimihun ekalege faanoi haggu nabiyya ka egene kama ya'rifuna abna'ahum emihunge darin ege padai wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun ege terem bayko engi tibe haggu wanghana kuranikan kasawale mitanga sallallahu me angone fedde bunu mihun egene ei emihun verdres kalang hadratum ba haggu hukumekkam emihun e namadawani kinen e kiwen he yane farate emburi kiya sakwa kurekas emihun negene enmas emihun ekankam forward wamallahu bighafilin amma ya'mal emihun ekura kantaka med allah ghafil odige noy den allah me angoni emihun goru nubakama neganika ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك كليغ فانا فدبون ميهن كليغ فانا هريها آيتك دكيس هريها باوتك هكك جنس دكيس اميهن كليغ فانا قبلك تبع نوان ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية فدبون ميهن هريها باوتك دليل تدكيس ما تبعوا قبلتك اميهن كليغ فانا قبلك تبع نوان قرآن بس حديث بس معجزة بس پوری گمتو فدب بس بدی گه بس قياس بس هريها تدكيس اميهن كليغ فانا قبلك تبع نوان وما أنت بتابع قبلته ادي كليغ فانا كيس اميهن قبلك تبع ودا කරනවානේ බේකල නූල් وما بعضهم بتابع قبلة بعض ابيك انبه قبلة تباوان بين نونه ميگتره قبلة ඒකතරේ වට්ටපාලියස් එමිහුන් නකි අලගොන් මෙක දීන අලගොන් මිල්ල තබාවාන බයිනු අලගොන් මෙම්බස් එමිහුන් දීන මිල්ල තබාව මෙන්නෙක් අදි එබ්බේ කනෙබ්බේගේ මිල්ල තබානුවාන එක්මාන කෙමිහුන් එමුග බාතිල ගොතක තිබේනේ කොම්මේ ආයත දෙකස් ගබුලන්න කුරාන අලගොන් මෙන් මෑන් අල්ලාහ් බාවාන වේ හග්ග ගොතක තිබ්මේ අලගොන් ولا ان اتبعت اهواء دميان غوني كليغ فانو ابامهunge hawa nafsu geduntaka taba wadagen finama emi mufadda shakkutaka subhata wajhigen emihunge gottaka emihunge wattafale emihun qibla kaleeg faana taba wadagen finama min ba'di ma ja'aka min al-ilmi kaleeg faana hamaya ilmuge wahige ilmuge tere mi hukum aw mafahuga kaleeg faana ebamihunge hawa nafsu geduntaka taba wadagen finama innaka idhal lamina adh-dhalimin erun kaleeg faanas wada gannawa uchi aniyagarin gitere allah ga wahi armana mayama arman tabawan jehni e wahi mi bayin ayat adi me focus bayin ayat qibla begotu man allah bayan kura fa mi suratu gafat mi ayat ka gudi mi qibla badal kurun ayat bawalun sawbu nuzula begotun bukhari muslim ga bara ibn azib kibar riwaya gembe idaw nabiy sallallahu alaihi wasallam madina ya badagen iroga kaleeg faanunge gaattima ge bekalun tere ansari bekalun tere gaattima ge bekalun gaat badagen baitul maqdis ekaleeg faan namaz kurbiye
16 شهرا 16 مستوس رواية 16 مستوة 17 مست وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت إكليك فان بينهم فلواني بڑا لوگ فلوڑا گنواني إكليك فان قبلة كعبة الله يفلا دمال القربش وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر قبلة بدل كره وما يكو إما فرتم إكليك فان كره بنماذج عصر نماذج وصلى معه قوم إكليك فان يكو جماعة بيك نماذج كره فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون دين إكليك فان يكو نماذج كره بيك لكو مسجد وبيكو نماذج تبانيكو إحساب غداغن එමිහුන් තිබේ රුකූක එමිහුන් එර්දිබි අනෙක් කොළ බයිතුල් මක්සස් දිමාල් තිබ්බා දෙක වඩාගෙන විදාළුවේ فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة من الله غندي هيكي كتبن بونمه තිමන් නබිය සෝසම් අරහුග එකේෆාන ෆැප්පුලුග තිමන් නමාද් කො ෆීමොේ ගෙෆුලා දිමාල් فداروا كما هم قبل البيت دين اميهم اروكوغا تيبيغوت تيبيبا انا فرات اميهم بدل نماذ تري وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيهم قبل بدلهم كوريغا بايك وجه كوري قبل نماز كرم دنيكو قتل وشهيد وين غصة එමිහුන් නම් තිමන්න බුණානේ චෙන්නේගේ එහෙන් විදාලෙන් දෙන් මේ ආයෙ බාවලු وما كان الله ليضيع ايمانك والله تبامن نماز گلن قرباك اراده نقربای ඉතාලක මේ ගෙබ්ල බදල් කරුම් ෆෝගා ෆුර්තම් කරබෝ නමාදකි කොබෑතෝ බේ රිවායත් ගාස් බොරේ මෙන්දුර් නමාදක අනේ බරිවායත් ගාස් බොරේ අසුර් නමාදක මේක එල්මොර විදාලවනේ මේ අසුර් නමාදතෝ මෙන්දුර් නමාදතෝ මේක මේ අන්නනි දෙ තණු දෙ خبرක් මස්ජිද් බනි සලමා ඉසරහත් බනු සලමා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙබ්ල බදල් කර ආයෙ බාවල ඒ මෙන්දුර් නමාද කො මෙන්දුර් නම් එම්මෙ ෆර්ත කුර බදල් කර ෆෝගා කරබෝ නමාදකි මෙන්දුර් නම මස්ජිද් නබවි කරබෝ නමාදකි අසුර් නම දෙන් ගිබ්ල බදල් කරමුග ආයත නාදේ ආයත නුෆෝරා හුරිහා මිස්කිත්තා කස් ඒ මිසමානු කොන්නේ ගොන්න කමෙන්නු ගිබ්ල බදල් කර ආයත බාවල උනම මේ නූග ජහලිම ෆෝන් කොල්ලිම ඒ ખબર ફોરા ගත කොන් එම ඒ ආයත බාවලේ ෆෝන් කුරීග මිහොන් නමාද කරමන් දියයිහම කුරී ගිබ්ලේ එමුන්නාග මේක නාදේ මේ ආයත දෙන් ගොස් ගුබා මිස්කිතා හැම මේ ගිබ්ල බදල් කරන් ආයෙ මේ ෆෝරේ පතිස් නමාද එබේ නමාද තිබ්බ දෙන් එබේ කලොම් බදල් අනේ ෆරාත් එමින් දෙහෙපද අස්සාබේ කලොන්ගේ කියමන්තරිකම එබේ කලොම් විදාලන්නු එදෙන් දෙන්වෙන් නමාද ගිබ්ලේ කුරානි දෙන් මිනමාද නර් ෆෙෂිෆේ නියොත එහෙමද මීති කුරිය ගෙන්දානි එහෙන්නනුගේ අමුරුෆුල යාම වගතුම් අනේ ෆරාත් බදල් ෆස්කුර්මන් අනේ කොම් බර් එබේ කලොම් ෆිකුහරිකම් බස්තේ බර් බල්ලවා مدينة أتر فرع أي المسجد الأقصى أي فرع بيت المقدس أي فرع مدينة دكون فرع أي كعبة الله يفلا أي فرع إهم بمجموعة كي إمام ميها سيدا فهتا كبدل وانج أنغنو أنك كلانج بدانج إيه نندو أنا فرع تيمبوري إكم نماذج كتيرة كتيبه مي فيجوي كتو ميا بدل أيكو كنكورن جه كوي أهرن كونن بي كونتا كون أهرن بدلوام بي كونتا كم فيجو صحابين تينونا argumentere mikhalaka menga kondu kai pang was bet snake ne honna kai mita honna emi badal muli eti ekko ane farat badalu egen tie sahabe ne gewadagen hinekkam me badalu genna me ayatu asbab nuzul me ayatu gori bayam hukum shar'i hukum emme furtama sualaki قرآن کے میں اللہ بیان کرا میوا المسجد الحرام کلیگ فان کے مون فل المسجد الحرام دمالا امروا چے بس فل المسجد الحرام ای کنتنتو این سوال کریما انہم بلا پہ سوال نونے وس بنے دانتی انم سوال کی مسجد الحرام ای گفلو تو سیدھا نونیام ای مول مسجد تو ایک مچ ترتیب فگو حکم تے بورے
masjidul haram qur'an ga bayan kurafani kom muradiga e muli makka to muli haram fuluto noni am hameken kabudda gefuluto al masjidul haram washagen ba miskitto mi haddaves figoi bulun hori hukumt egodum bay ayatoga al masjidul haram ge murad asave gefulu ge murad ei mi ayatu kalum bahada komida fawalli wajhaka shatr al masjidil haram alegfan moonful masjidul haram wa ifarat amra sheikh mane ki itang masjidul haram murad ki geful ei qiblet ehma gefula ifarat kalegfan moonful amra wa sheikh mane gefula fon onna nitur masale sida gefula dimetto hama sida gefulu ga yonna fa gefulu gotu ga mi fenna kaaba ya sida dimetto tiben jehedi nuriyam kaaba vi faradat tibima fudeno de masal annan fo بما متانغ فولي وجهك شطر المسجد الحرام المسجد الحرام فرادك لك فان مونفل امر باشه بسلك المسجد الحرام مرادك كعبة الله جف المسجد الحرام مراد اسوي مولي مسكين اكم مراد غالس اي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد tim miskitam kam menui daturu bandegen alqame gotuga daturu kurun huddevegen nuwe ei al masjid al haram wa masjidi hada timan kadefan miskikol ei masjid nabawi wal masjid al aqsa adi al masjid al aqsa mitanga al masjid al haram ge muradaki mole miskin ekko kaabatullah gefula washagen ba miski ekko mitanga al masjid al haram ge murad فهو أن نتور مسألة ميا غوليين أومم فاكون بينو مسألة آمكون حج عمرة بڑا كنا بيفلون نماذ كورون نغالي إنهاس نماذ كسواب كمراد كي كونتانت مسألة سوما باهدا كان إن شاء الله المسجد الحرام هو حديث كا بس المراد كي كونتانت تيمنا مراد كي قرآن كبيان كرافا المسجد الحرام كان مراد كي مكة أي أن الله قرآن وحي قرآن الإسراء فرتما يتك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ريغتم بايك كلام على المسجد الحرام المسجد الأقصى جند رسكلام واستغفر وانتك بتانغا المسجد الحرام المسجد الأقصى بس مرادك مكاين كليك فانو مي بيت المقدس جنديوا هم بتانغا المسجد الحرام بس مرادك مكة جوا مكة يكلفانو فلوني كندوني المسجد الأقصى إن آيتك من الله كرافة هم الذين كفروا وصدوهم عن المسجد الحرام إبامهم نكي كافروا المسجد الحرام مسلم دركوري ميهن إذا مسجد الحرام مرادك مكة ونم مناكوري ميهن هم يأكوا سورة التوبة أشاوي السنة من الله وحي كرافاني كوري السيدي مانك مكة إكو هتر وانا مانك المسجد الحرام مراد قرآن بيان كراف هتر وانا مانك مكة حرام فل سارحد إكو حرام فل مدن نبي حرمت تري كوري بسارحد إكو أي حرمت تري مكة حرام فل على قدام مكيني عامكم مسجد الحرام مكيني كعبة الله جفلا يتون وشاك ورمسكت එන්නොත් එකම ඒ නු මක්කාගේ හරම් හොර්මෙත්තෙරි කුර බි සරහද්දක මක්කාගේ හොර්මෙත්තෙරි කුරේ සරහද්දක ගෙෆුළු වශයෙන් ගොස් එම් ඒ වකි ખાસ හුකුම එතාංගා ශිකාර පුරුමා එතාංගා දස්සෙච්චි කෙඩුමා විබාතු කංකං ආම්මුක මනායෆවා හොර්මෙත්තෙරි සරහද්දෙන් මක්කාගේ වේ ඒ ගෙෆුලා එම් කාරි දිමාලු ඒ තන්ঈම් ගාවලක 6 කිලෝමීටර් ගෙෆුළුම් බෙෂ් एक कश किलोमीटर इनमें क्या रदी मालूम है ये मक्का हुरमत तिरसरात इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमान सुर जस जैफा फाहगत के मेहरस मक्का मक्तुम वदगेंदारु फेन्नान अल हरम हरम सरहद फाह कुरैफा ए रोदी मक्केफुलुनु फेन्ना आ किलोमीटर दुबा गेफुला मद्दे ए मक्का हुरमत तिरसरात मेकेने सरहद वकी खास हुक्म बा सरहद एमिमा बै මේ කුර්ආන් වල මස්ජිදුල් හරාම් ගේ මුරාදු ගේ ආසවේ ඒ මිදන්නේ හුර්මත්තරි කුරබි සරහද් එක්ක ශාමිලව ගොතු අල් මස්ජිද් හරාම් ඒ සූරත් තෞබා ගේ අශාවිෂනායතුක බංග දොයි කුරාපනි ඉන්නමල් මුෂ්රිකු නජසුන්
فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشركم باكن كشوري هم كشورم بس مردار بيكموge من قبول كور عقيده هذا نجس بيكموge فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مي اهرب فوغا مسجد الحرام ابيهم كارين واس एक माने की मक्का हरम फुल हुरमत्तरी कुरबि सरहद्दु मुश्रिककु एतरोवुं एई मनाकम अमेकेनि वरांगेर मिस्कितेन्नो अदि कापद्ला गेफुल बेस्नु हरम फुल सरहद्दु हुरमत्तरी कुरबि सरहद्दु एक्कों एई सावु एतरे काफर कोनु मनावा सर नर्स मक्का एतरवा मक्तोगस लेबु उन्नाड सरहद्दु एतरो काफरन मना अमेकेनि मुस्लिमुन एमई مسجد الحرام کو مراد اے بفارا بین آیت ہو گئی گفل ان بیت ہو گئی مکہ ان بیت ہو گئی مسکین ایک کو ان بیت ہو گئی حرمت تیرے پورے بسارات میتیم ہتر معنی گا المسجد الحرام کی قرآن کا بیان کر اللہ الگم می آیت کو واحد کمندا مراد کی گفل گا فولي وجهك شطر المسجد الحرام كليك فانك مون فلو مسجد الحرام وفرات امرار بس فلو ميتان غالغم موضوع مرادك اي كعبه الله كفلو غواك افو دنگ مسئلے کی كريمت الله انجهني سيدا كفلتو مسكتا ديمالتو مسكتا وفراتتو اي مسئلے رات كره دنگ ندو ایک تفسیر قرآن ادي افوغا كورين دنگ فدين إن إلك نماذج درميا ثواب لبني المسجد الحرام के مسجد के तेरे पूरे नमाज तो नूनिया मक्का का हरम फुल सरहद तो हुरमत तेरे पूरे भी सरहद का पूरे में हुरिया नमाज मक्का के हुरिया एहने مسجد तक अच्छे के शामिल हुए तो ये मस्जिद सौम वाहद का नहीं आप करें मेरे की फिलहाल निम्मालन هذا وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته